Kublai perlok wa pilape ya connect channel bagi ai kerteng kasi infotainment mentangin yo ban yapet weu kertong banjop hakane ke MDC banyo ya kejubab ke basai haga baidei batkane ke jingkeli ni haban pai shekisnem balalai barbar hi uno kandidat MDC lane MLA u banjop election ude banyo yakine harum kabanengkong ude banjo ya ka parti baki briu ki i basngau jan hagato ka constituency ka ba uyeng pidang kan mau yi ki katto ka nengut ki kertong ki ba pau hagane ka jela jongi ki ba kalem de tang na ka daw baki phet na ka wai ka parti bat ki lech ka wai pat ka parti ka baki briu hagato ka constituency jongki kimpas ngau tenat ya ketua ke parti parlok ada pesengu jahap ya kaneka benta sakomen mano bakalem hak election MLA namar bagi padba kimpat pediang ya ke parti baki yang benta ke baar kandidat banjob udai ban biang ki leader emla banlen ya kaneka bai kecing sisa baki babun ki sinong bat ki dong ki juya thu khana bat ki ong yau kertong tinggi sengau tenat Hanrai ngi sengau wit bat ngim sengau tenat ya ki leader ngi i barabor kambun hi ki kandidat ki syania kat baong ki leader namar kim yok por ban lei lut dalade haba ki kertong ki yok da ki leader ba ki briu ki i bat sengau tenat kapen klan bat kalah ru ban penjob ya ki kandidat sakomen mano ba job ba ki yok ya ki leader ki baklan khamtam hagane ke election MLA padang sudep ngangai pikan mau bha ya iwei leader bapau bha kabanta ka balai ubriu babiang lada ki biang ka parti bat biang ki leader ru lada unong mi khmat hi udei ubam dan kasap man sekri pajba kabae ya u ba un job hagano ke election kumta uno candidate ban job udai bandan ka jingnang jing start ka babiang berkumjuru udai bandan kasap man sekri pajba kabak hadu handrai ka badan kambha kamtam hakini kisnem baladep dei ka pisah hakini singi baladep ni teng teng ka election kala long tangkum ka kenja tamasa hakik babun ki jaka kidan lai ki jaka ki baong baklam ka pisah te amlong yele election namar ki hapsiu kabai kali kabai syah kabai kiat bat kumta terter kabakham sngau phalah susu bateng teng ki haban thit briu parlok kisngau kumno yakane ka benta sakomen kajing penkut parlok lada phikwa ya kajing sensyar ka bakhoj bat bahok tungin kiarno ya kajing kwa bam e hagapor election da ka ba jid ya kertong bat parti badan jingkermen kadan ke video bangala depsna hakabedei kumno nginjit ya kertong hakane ke MDC sampai ya kane ke video hakane ke channel nada pisngo tenat ya kane ke channel sasen ki parlok jongpi nada pim sngo tenat sa komen kumno ngin penbha kublai subun ngin sa kendu hagabai pat ke video